shosho ukuthi nginosasibera naye shosho akusola ukuthi nganza ukuthi uphalo umthakathi la ukhuluma lesika basika King Miss Zulu nodlunkolo wakhe uMamyeni lenkulumo le so basically abanye ke bayichopile bayiposta ku TikTok abantu banama views ahlukene ke bedophawula kwakhe lapha nabe umstindabandaba but anyway singanda kulama amagama let's hop on it and sifisa ukuthi what's your take on this one. Akekho umuntu osifazana ongashutha indoda yakhe ayithandayo ngisho ngabe kuthiwa sewahlukana nayo ngisho kuthiwa sewahlukana nayo umuntu osifazana oqotho akayifisela indoda ukuthi ife asehlukana nayo banjani laba abathanda ukuthi amadoda avele kabi amadoda avele angcole ahlekwe yizwe umfazi onjani loyo umuntu osifazana onjani loyo ninga bhekana abantu besifazane weinsizwe bathandeni nibanakekele nibavikele abantu besifazane laba abafuna ukuvikelwa abangafuni ukuvikelwa nibayeke laba abafuna ukuvikelwa bavikeleni bathandeni nibanakekele kodwa ningakhohlwa ukuthi umuntu uhlangana naye wena evele semdala akuthandwana phela nengane kuthandwana nomuntu omdala njengoba uhlangana naye semdala nje wombheka bukani ukuthi wena unamba bani wena unamba bani wena umuntu wesifazane ekwazi ukuhlaza isilo ekwazi ukuhlaza upresident ekwazi ukuhlaza umuntu omkhulu ezweni onayo yonke into wena unamba bani hlakaniphani webabhemi angathandi ngenhliziyo kuphela akekho umuntu wesifazane ongashutha indoda yakhe ayithandayo ngisho ngabe kuthiwa